бачаҳои азиз, дар ҳамин сервис мо ёд гирифтагим устогарида 5 сол дар таи дашти армяно кор кардагим. Агар ҳозир устоди мо иқа кора медида ки талхаш мекафида ки ягон таиваё бовар намекарда ки ҳамин сервиса мо аренда мегирем, ай 20 машин зиёд места очрадан ёк не. Ҳозир мо ҳисоб мекунем. Инаи машин краска омадагиай 100 000 рублей. Инаи машин 80 000. Инаи машин примерно 150 000. Унао машин 25 000. Инаи машин 40 000. Унао Volkswagen Polo ай да уҷа 20 000. Volkswagen Polo 20 000. Вахра Фестай. Peugeot омадагиай. Нархи Peugeot 16 000. Да инҷа Kia истодагиай. Нархи и Kia 16 000 дига. Да дрон Ford истодагиай. Нархи Ford примерно 25 000. Да уна уҷа BMW истодагиай. Да у пара BMW истодагиай. BMW почти полный покраска 50 000 дига. Инам хе кор пеши сервиси мода. А 10 сол пеш ягон одам бовар намекарда ки